Ma-Afrika Borwa a tswelela go ya kwa malapeng a bona le kwa mafelong a khunologo go itumelela malatsi a bokhutlho jo boleele jwa beke ya paseka. Bathati ba pharakano ba tsweletse ka matsholo a naga ka bophara go tlhomamisa fa bakgweetsi ba inyalanya le melao ya tsela. Go utlwa go le gontsi re ikgolaganya le sebueledi sa the Road Traffic Management Coporation Zwane gore thadisetsa maemo mo ditseleng naga ka bophara. Re Zwane le mo pakeng ya paka ya paseka madumega a fele wa amogetswe mo dikganyeng tsa SABC 2. Zwane, maemo a ntse jang mo ditselafefong tseo di tlwaelegileng ka tlhanaselo mo pakeng eno ya paseka mo nageng? No, maemo are under control. Traffic here is flow handle smoothly. A gona bothata re bo boneng. Ba tseba mara in some parts like on the entry around Peter Marisbeck, the road construction, so but by Angamono, Rabakupo, Batamae, Babankele, Shogo, Mali, those construction, so they must plan handle the trip with Zabona. And Bathati is a good one of Batabangata. Bameti, Milaita, Hanere, Bona, Batamae, Tatsinkel Chabilo, Babona Mobile. And le boitshwaro ba bona ba bangata tseleng up to so far ke boitshwaro bo thabisang ka nnete a re bone batho ba tsamayang ba kganna ba nwele majwala kapa ba misbehavior mo pakeng eno gona ko KwaZulu-Natal mo tselafefong ya N3 o ka gakolola bakgweetsi wa reng ka ntlha gore tsela tseo ga jaana go na le karolo tsa ditsela tseo di amilweng ke merwalela mo pakeng eno? Mono ka nnete re batho ba tsamaya hantle go tshabile go no bona go tsela ba tsamayang ka yona e right na and on the information ba tsamayang ba tla ifumana hona mo tseleng gore other roads di tsamaya kapa di tsamaya so batho ba nke nako go check all that information but to choose the right route but relying on the main national routes to not tila e safe tla ba kenyang malapeng ka ba le safe ha e be tlhokalo ba nke tsela tse ding there will be officers that are able to advise them more tseleng gore ke feng tsela e safe to use. Khakollo ya RTMC go bakgweetsi ba ileng gore ba tla bo ba simolola go tsena maeto ka moso ba ileng gore ba santse ba le ko magaeng ga jana o ka ba khakolla ka goreng go tila mathata a ileng gore a nna gona magareng ga bakgweetsi le batlhankela ba pharakano? No ra ba kopa ka nnete ba rest enough ba tsamaye tsatsi le tshabile pula diana but ba ska crosser the bridges mtsena le metsi ba sa tsebeng kapa bridge tsamaile na ba be careful ha ba fihla di bridges tse ba checkise hantle before they cross those bridges. Re Zwane ke sebueledi sa RTMC ra go leboga raitso le ka moso. Thank you.